Adansi North mensino emu na meka se nkroto nine sudua bena krofom ene bobrase ene aban enhyehe a wo ye of road no sa nkroto nine so anya so mfa so Adom Kasee edeba Adom Kasee e dia probe piemu ewo Adansi North mensini emu aha meginan eye bena sodua akrofrom bobrase kwantempo so na meginan ekwan a megina so emre bi atwam na sabi kanko kama na motokura enam kwan so a ubebre ye ansana watimi anya kwanya atimi akopiemu ewo bena ene sodua ene akrofrom na ene patenwafo atede ni nyina ene se aban aboa ama me no ka se empanifo asase a omo aye kwan a omo asase egu so aye kotala yababedru aye bena krona nankasemu ene timemufo ne wa ha no ene driver for fa kwan so no eni komo na yemisa wo mo se ene kwan ya mpanifo ayama wo no ede enso eno mo se hwehwe ede afiri eye aban eho kwan we de na apura tete kura no kwai te wodi kuro no a wa firi mu na nsen ya me ya won wura mu ne mpanifo wo fa ha wo sene ha ma nneama nyina totomu a sei antunu a wawu agya ho no ya me ya kwa na nye tisi ade aye correct aye atachanko a ya fa so kra na ye ya kokronko a na ye can't me ma ka ba lol fe na obagin ye ntumi na ya namfo party chairman ya ho abato mpesu so nso ewa ha ye ne chairman eni nkomo ne emisa chairman so se sie ye ne omo aye kwan adie biom ene toso omobeyam kase national cake ibi ne ye hu no kwan a enne igina so yi a ye hu ade fefeti sei sanse ye chiche no na ye wura nanado wan kai lawyer ndru amwako asiama sabrinki ye hu de ye hu no bi da na nke kuro te se bena ye se bi o commissioni bi kura be hye nkoma enko bi anyi ni se ne bena e be hu kotale se ye nim se mfudie eni ade ne de sesi enka nwura mu bi DC ewa menchen ewa ha ye ne DC eni nkomo ne emisa DC se da ben enombe wie kwan ne kwan nankasa so ne tintin ayesen kwan free sodia eba benano 3 kilometers and free sodia kwa carry no 4.5 kilometers ntini nyina be man 7.5 kilometers ye Koko road but before say udi dokno no ye oda no aka do yama buro no eba say aban echiche mpuntunwuma no MP a oda for manabato mpasua so right honorable Andrew Asiama Mwako our second deputy speaker of parliament na that room on so timi kwa free nkran dia ba say DC mi so many party for say the chairman gina me nchen ni assembly adwumayfo no yehwe madwuma die no timi ekoso midin ade Isaac K Nomanyo Adom Kasee.